Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана мал чарба көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? 10 август 2024 жыл Бишкек шаары пригородный мал базарга келип калдык. Туғандар, койлордун баасын билебиз. Бодо колдон келишинче тартып көргөзүп эгер ката кемчиликтер болуп калса алдын ала кечирим сурайбыз. Туғандар, видеого лайк басып, каналга каттелек болсоңуздар, оң тарапта подписаться кнопкасы бар, ошону басып бизге катталып көрүңүздөр. Туғандар, анда эмесе баштадык. Колдоо үчүн бирден лайк басып кириңиздер. Туғандар, киргенде эле мына базардын жанына киргенде эле ушул беде көрүнүп турат. Туғандар, беде жап-жашыл беде экен. Мына караңыздарчы. 270 сомдон деп сурап атат. Самандар 100 сомдон экен. Саман. Пригородный мал базарына келе бересиздер, эгер чөп керек болсо. Чөп толтура Кудай кааласа. Саман 100 сом. Беде пресс эң качественный, эң жакшысы 270тен. Мынакей. Жап-жашыл экен. Туғандар. Бул жерде деле ошол 270тен. Болор 270 бije түшөңөр кичине. 270те. Болор, Болор 270 экен. Беде экинчи кос да? Экинчи кос туғандар. Аха, рахмат. Мына достор, чөп ушундай болду, алдыны карап кетебиз. Ассаламу алейкум. Сизге байке? Канча? Баш 15. Бул 15, бул 6, бул 20, Рода теке 20. Ассаламу алейкум. Кой канча? 9000 козусу. Койчу. Бара. 24 000. 24 000. 24 000 сурап атат Туғандар. Козуларың канча Туған? 11 сурадан 11 000. 11 000. Аркычы? 12. Ассаламу алейкум. Канча кой? Кочкор? Кочкор бу? Козу. 30 000 мына. Туғандар? 30 000. Багып атат ошо. Канча берип атат? Айда 1.5 бар. Алгандай берип атат. 20. Ой, 1 сом 25 берип атат. 25-24 000 берип атат. 28 000 болсо бересизби? Сиз канча берип койдуңуз? 21 000 берип атат Туғанына. Тиш буза элекпи, бусканбы? Жаңы бузуп атат. Буйрук жакын көрсөтөт. Сода алайлычы. 24 000 бербеген экен, 21 000 берип атат. Кайсы кетти байке? Бул кетти. Канчага саттыңыз? 14 койбу? Я, койбу. 14 000 кетти. 14 000 сат. Базар кызыл, эртең менен жети. Козулар канчадан Туған? 15тен. Бардыгы бар? Эркекпи? Ургашылар. Козулар 15 000. 15 000 сурап атат мына. Койлор келип атат Туғандар. Койлор келип атат, элдер соода кылып атат. Бир алардан бир сатарма. Канча Туған? Дос, баасы? 20 000. Ургачы? 5 сом 20 000. Ассаламу алейкум. Канча козуларыңыз байке? 30 000? 30 000. Эданс 5 сом. Быйылкыларбы булар, я? Быйылкылар. 30 000ден сурап атат. Базар сурадыбы? Сурады. Канчага чейин? 22 сурады. 22-геби? 22-ге бербедиңиз, 22-ге бербедиңиз. Канча болсо бересиз эми? 25 болсо. 25, ою 25 экен байкен мына. 25 000 болсо шуну берем деп кармап турат. Макул соодаңыз болсун. Алдыны карап кете беребиз. Бул жакта кандай болот? Сем. Biraz байлаңдар. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан койлордун бааларын айтыңыз? 17 000. Козу. 9. Мероносчу? Меронос 17-ге кетти. 17-ге сатылды. Таза. Сиз алдыңызбы? Жок.
Semizniki ne? Qaysi kanal? Don Qabar degan kanal. Yaxshi. 17 ga? 17 mingga 7 deb turganda real bolalar. 17 mingga ketdi. Assalomu alaykum. Qo'ziniki? Yaxshi. Sizniki qancha qo'zi? 12 ming. 12 ming. Qo'y qancha tug'an aytib qo'ysiz? 28 ming. Qo'y qancha tish? Tishleri уже толыққан bı? To'la, a? Qo'zi qancha? Qo'chqor ko'raychi. Tug'an qo'chqor kimniki? Sizniki tishi qanday buni? Yaxshi. 4 tishi. Ne liniyadan? Bir tögörü. Arashan. Bası? 40 e? 40 ming tug'anlar buni. 4 tishi. 4 tish 40 ming so'm so'rayapti bayga. Ну, qo'ylarga qo'yganga как раз bo'lib qoldi-da. Etdi. Bo'yi 98. Qulog'ichi? 20. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? YouTube'ga. Uyda da bormi satliq? Biro'la. Ma'qul. Shu yerda satilib ketadi, ma'qul. Oldinga qarab ketaveramiz tuganlarni. Noqda ikki qo'zi ko'rinib turadi. Assalomu alaykum. Qanday inim? Qanchadan bu? 30dan bu. Yoshlari qanday? Biri 4 tish, biri 6 tish, 30 mingdan. Urg'achilarmi? Ha, qo'y ekanda. Arashan. Paroda, he? Paroda ekan. Qanchadan bozor savdo qildi? Hozirlik keldingiz. Yaxshi. Mana. Aqllar. Yozasiz. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Aytmay. Aytmaymi? Bu qo'zlar kimniki, baykalar? Assalomu alaykum. Sizniki? Yo'q. Tug'an. Tug'an. Sizniki? Balalarni aytsangiz. 17? Shular 17danmi? Erkek qo'zlar 17. Bari g'ala. 4 qancha urg'achi? Bular var. Ha. Bularni Arashan qo'zilar. Balarichi bayka? 20 mingga. Urg'achi 4 20 ming dedi. Bu shundagilar 17 mingdan deb aytdi. Suralish balari. Qancha tish? Qo'ylar. Qanchadan bo'lyapti bayka? 15dan. 15 mingdan, ha, qo'ylar. 15 ming so'mdan. Qaysiga meniki? Don Qabar degan bayka. 13 bo'ldi. 13 ming deb bo'lish. 40 bo'ldi. Qancha deyapsiz qo'ylar? 15. 15 dan chiqib. Savdo bo'lyapti tomonlar. Qancha berdingiz bayka shuni? 11. 11 ming so'rab atat aluvchi. Siz qancha deyapsiz? 12 ga bergan jo'q. 12 mingga bergan jo'qmi? Qanchaga berasiz? Qo'yingiz. 14 ga beraman deydi. Ikki alarman bir-biri bilan baholashib oladi. Savdolashib. Assalomu alaykum. Qancha qilib? Eng. Taksi urdab ketdi. Urdab ketdir. Qancha baholar? Ba'zini aytingiz. Satılmaydı. Hamma olib kelsiz bozorga. Oyna. Ba'zini aytib qo'ymaysizmi? Bu aytmaydı. Qanday bozorda yurganda sotulmaydi deysiz? Abgelen koyu satmaydı bu. Ha, mana shu bayka sotmaydi deb qo'yib aytmaydi. Mayli. Aytmaydı da. Mağazında aytmaydı, satmaydı da. Abgelen öyle qaytarıp ketip qoladi. Ha, 2 kilo qo'z olib kelib turaymi? Ha, iki koz abgelen öyle qaytarıp ketip qoladi. Aytadi, arg'anda odamlar bor. Ha, o'shanda adam bor. Ha. Qancha qo'y? 15. 15 ming. Qancha tish? Barilla tishi var. Baril tish bor. 15 ming deydi. Bayka assalomu alaykum. Qo'zli qo'y qancha? Qo'z sonnikini? Ba'zini aytingiz. Ya. 24 eko, ha? 24 ming buna. Qo'y qancha tish bayka? Ha? 3-chi? Ha, 3-chi tut. Qo'z zo'rg'achi erkakmi? Erkak qo'zga mana, qo'z sonniga. 24 ming. Bozor suradi-ku bayka shularga bugun. Qancha chiqdi? Bir siri bo'lmasa bir bani aytingchi. 20. Ha? 20 ming eko. Telefon сөйлешіп bayka. Qo'zlar ekan. Qanchadan deyaptir ya? To'g'an. Qancha so'rayapsiz? Ya bayka qancha so'rayapsiz? Ba'zini aytib qo'yasiz. 13 ga. 13 ga shu. Qo'chqor. Bayka assalomu alaykum. Qanchadan bu qo'zlaringiz? 10 ming so'mdan, ha? 10 ming so'mdan uchini so'radi.
ушул жерде да соода болуп атат экен, сурап көрөйүнчү. Байке, ассаламу алейкум. Булар сатылдыбы, байке? Козулар, койлорчу. Мериноску. Я, байке, маалымат берип коесузбу? Бул сатылдыбы булар? Aldım. Алдыңызбы? Буйрусун. Канчадан алдыңыз сыр болбосо? Бар курук бу? Курук 13,5 миң сомдон ушул байке алыптыр мына. Реалдуу баалары 13,5 миң сом. Семиз экен, бирок муну сойгонго же кандай сатас пайдасын берсе, туура. Пайдасын берсе сатат экен туугандар. Бул эмне порода экен? Miranos. Меринос аралашкы я? SSR. СССР? Илгери ушундайлар болчу да? Соодаңызды берсин эми байке. Канчадан алдым дедиңиз эле? 13,5 миң сомдон мына. Пайдасын берсе сатам дейт тууганым. Ушундай базар. 80 миң сом сурап атат мына Кочкорго. Базардын ичинде. 80. Канча тиш бул? 4 тиш деген тууганда. Буйруктары 80 миң сом. Кызыккандарга номер айтасызбы? Bende yok da. Жокпу? Булар канчадан койлор? 18? 18 миң сомдон койлор. Сурап атат. Бул жерде дагы биз жакшы кочкорлор турат. Теке. Баазын сурайбыз азыр. Туган канча кочкорлоруң? Дос. Баланы айт. 55 миң сомдон, Жаштарычы? Мо 2 тиш экен туугандар, мо 4 тиш экен. Экөө тең 50денби? Папишер да? 55ден экен туугандар. Фу, теке сасып кеттир го, Канча бул теке? Баасын айтып кой. 25 миң. Не порода? Битал. 25 миң сом, Чоң экен. Кызыккандарга номериң айтасыңбы кочкорлоруңа? YouTubeга. Айта албайсыңбы? Жакшы экен бирок 55 миңден 4 тиш 2 тиш. Ушундай базардын ичинде. Макул. Телефон айта албайм деди. Аксакал. Айка, ассаламу алейкум. Канчадан козуларыңыз? 4-ünü 40 сурап атам. Ондонбу? 10 миң сомдон 40 миң сурап атат. Козулар. Сиз канча берип атасыз тууган? 30 берип атам. 30 4-ünü. 4-ünü 30 берип атыптыр байкем. Жакшы. 30 миңге болбой атат. 40 миң сурап атат. Базар. Бу текенин баасын айтып коңчу. Serke bu. Серке 15. Сemiz экен, Серке 15. Серке. Nerede daha koylar var ekan? 6. 16'dan berem deydi. Baykem surata 16. Qandaysiz? 16 mingdan berem dediniz be bularni? 16'dan bereyim de otam. Alarman qancha berdi? 4 diş koylar. 4 tish qo'ylar. 15'ten suradı. 15'ten suradi bermedingiz, Yok. 15'ten suraptır, bermeptir. Yaxshi qo'ylar ekan, biroq jün alınbay o'zi tushyapti da jün, Jaylovdan geldi da. Jaylovdan geldi. Qaysi jaylovdan geldi bular? Bular Susamur'dan geldi. Susamur'dan geldi bunlar to'g'anda. Arashan deymanmi bular? Jönlökөй qo'y bu. Yok, Araşan. Arashani. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Dag'i bormi sotilayotgan Yok, uyda? var. Shul, mayli anda. Ma'qul, sodаңыз bo'lsin. Nomer aytib ekan to'g'anda. Bu vaqtda qo'zlar bölüp satyapti, hozir уже bölüp satışat qo'zlar. Bag'alarini so'rab ko'ramiz biz oxiri. Bunaki qo'zlar son aytdi. Bayka kimniki, sizniki, jeje sizniki? Baldarnikibi? Qanchadan ketdi? 9,5 ming so'mdan satılıp ketdi şu qo'zlar. 9,5 mingdan satılıp ketdi. Ma'qul. Salıştıraverasizlar, 9,5 mingdan ketdi şu qo'zlar. Бұл жақта чарба qo'ylar бар ekan. Assalomu alaykum. İşleriniz yaxshimi? Qo'ylaringizning ba'zi qo'zlarning ba'larini aytib qo'yasizmi? Qo'zlaringiz qanchadan? Eng arzoni? Eng arzoni 7'den. 7'den, 6'dan. 6'dan neydi başlarat ekende? Qo'ylarchi. Charbalar ekan, Çarbalar var. Ba'larni aytamiz. Qo'ylaringiz qanchadan? 6'dan qo'zlar, 6'dan. Çarba koyular 9'dan. 9 mingdan, Tişleri Yaşları 15-16'ga çekilir. yaxshisi 15-16 ming so'm. Rahmat. Echkilerchi bu? 6-7'den getdi. 6-7 mingdan ketib o'tadi ekan echkilar. Bular qayerdan keldi? To'dan tushdimi? Narından geldi. Narından, Aqtalardan kelibdi, to'g'anlar. Qiziqqanlarga nomer aytabizmi? YouTube'ga.
Joyce mындай эле келсе. Мындай эле? Макул. Мына сатылды. Кайсы сатылды азыр? Koş hazır. Şu satıldı. Ya. Şu kançaga alındı? 16. 16 mingge alındı turganda mına. Жакшы коз экен, а? Кочкор. Кочкор козу 16 миң. Линиясы бар bunun. Арашан? Арашан. Мақта да жакшы эки коз турат тургандар. Баасы канча? Баасын айтып коесузбу? 16. Kayısı kanal bu. Дон Хабар. 16. Дон Хабар деген канал. Don kadar. Kança verip atасыз? Бербейсизби колун кармап иште силкеп. Burağına yol vermiyor. Бербей атабы? 16 16 миңден. Булар быйылкылар экен, э? Мартта. Да, тиякта да барбы? Майдалар. Майдалар канчадан майдалар? 10. Мына 10 миңден майдалары ичинде бар экен. Кызыккандарга номер айтасызбы? Жок. Айтпайсыз. Хорошо. Мына ушундай болду. Бул клеткадагылар айтар бекен бааларын. Байке бааларды айтып коесуздарбы? 7тен чоңдоручу, койлор. 22 миң чоңдор. Чоң койлор 22 миң чоңдор. Салыштырып өзүңүздөрдө кандай болуп атат комментарийлерди жазыңыздар. Пригородный мал базары кандай, кымбат, арзанбы? Буякта. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бул койлорду алдыңызбы, сатасызбы? Alındı, жақсы. Buyursun. Kançadan alındı hem sır bolmaz bir айтып koyuңчu, Kırgız elinde. 450. 2 koz, 2 koy eкен, he? Mına 50 mingge 4'ünü alıp dur. 2 koy, 2 koz mına. Tuğanda. Kozlar erkek eken, he? Koçkor. Koçkor eken. Bunlar koy eken. Koz koçkorlar. Koy жақшы eken bu koylarını. 4'ü 50 ming boldu. Meyli buyursun bayke. 50 mingge 4'ünü alıp dur. Tuğanda. Mına ayakta koylar var eken, жақшы koylar. Bayke assalamu alaikum. Sizden mi? Bizden. Sizdeki mi? Kandaysiz Bayke? Bu koyların yaşları kanday? Aytıp koysunuz mu? 6 tiş, 8 tiş. 6 tiş, 4 tişi var mı yok mu? Yok 4 tiş. 6 tiş, 8 tiş, he? Tögörökçü. Var. Var, he? Var. Bağları kanday olur bağları? Ağları He, yakınırak aytыңыз sen. 5 mindən sürüp otam. 25 mingden optoy. Optam. 25 mingden sürüp atat. Başta da sizdeki mi? Yok. Başka. Var video. Nomer aytыңыз kızıkkanlar kanda. 709 0799 79 79 02 72. 02 72. Mına şu nomerlerge baylanışıp 25 mingden tuş beresiz mi? Yok. Dastavkalar bolup kalabı eger aksa otursa. Любой жака. Liboy жака. Мына тугандар байланыша бересиздер. Бааларын келишип айтсаңыздар, сүйлөшүп, чечишип дегендей. Чоң койлор экен, бирок, байке. Буларга кочкор койсо болду. Oldu. Kuşkor koyun elek. Кочкор коюлу эле экен. Тугандар жакшы кочкордон ландрастын тукумунан койсоңуздар жакшы болот. Байке, сиздин койлоруңуз канчадан? Байке айтып коесузбу бааларын? Бааларын? Я. 25. Мына могу машинада жакшы койлор бар экен байкемде. Канча баш болот? Берде бар? 17 baş. 17 баш. Булардын кандай пародалар барбы? Parada yok. Парада жок. Баасы канча дедиңиз? 20'dan. 20'dan. Кызыккандарга номер айтасыз байке? Şöyle Я. Жөн эле коеюн. Тиштеричи, жаштары да 4 тиш. Анан мына чоңдоручу. Бардыгы 4 тишпи? Бардыгы 4 тиш. Номер айтылбайт. 2 tiş 4 tiş. Аха, макул. Мына базар ушундай. Бирөө номер айтат, бирөө айтпайт. Мен сиздерге кызыккандарга номер сурап берейин деген. Балким ушундай издеп жүргөндөр болсо. Ассаламу алейкум. Сиздикиби? Кандайсыз? Бул кочкорлордун тиштери кандай? 2 тиш бардыгы, бааларычы? 23'den. 23 миңден сурап атат. 1 жаш дейт, 2 тиш. 23'ден. Школа братан местный, хозяин честный братан. Кочкорлор местный, хозяин честный дейт. Мынакей жакшылыкка иштетиңиздер дейт туган. Канчадан мындай ылдыйраак кылып бересизби? Öz 10 baş bratан. 10 баш бар экен. Кызыккандарга номер айтыңыз анда. Телефон номер 509 0509 05 05 09 09 36. Базардан кийин каякта болосуз? Karabalta biz. Карабалтадан экен тугандар. Карабалтада. Карабалталык бир тугандар, эгер терек алам десеңиздер, мен видеого терек саткан кишинин номерин видеосун коюп кеттим. Терек сатат экен Карабалтада. Ассаламу алейкум. Сиздикиби? Козулар канчадан бул кичине козулар? Баалары? Kozlar 7'den. 7'den, 7'den, 6'dan, 6 mingden, 7 mingden bolot. Kişine kozlar eken. Bu koylarçı? Tigo eken ki. Bu koyçu. 18 ming. Semiz eken he? 15 lira. Buna.
18, 14 сурап атат байкем. 15ке бербедим дейт, сemiz экен. Ушундай. Козлар. Сауда болуп атат, кайсы болуп атат? Байке сиздикиби? 15. 15? 15. 15. Сауда. Кайсыга болуп атат билбейм, азыр көрөбүз. 15 dedi bir. Klienti көп экен. Мында очерет менен суралып атат. Балар. Канча дейсиз? 9'dan берейин. 9'dan дейт. Сиздики булар? Сиздики балар канчада? 13'lü su atams. 13? 4-5 ha. 13. Ondan bereydi ama 4 Ondan deyt. Ondan 9 эмес экен туугандар. Ondan бер деп атат. Ondan бербей атат. 13 миңден сурап атат экен. Экен ondan берди, бербеди эле кетти. Ушу менен видеону аяктайбыз. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Рекламалык кызматтын номерлерин коюп кетебиз. Эгер кимде ким ушундай чарбалардан сатам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Это союшка экен. Байлап койду катарын. Сиздикиби? Баалары канчадан болот союшка? Айтып коесузбу? 11 миңден артырдай. Эң арзаны? Eң arzanı o, eң arzanı 10 mingge. 10 миң, 10 миңден канчага чейин? 17 mingge. 17 миңге чейин чоң экен. Рахмат байке. 10 миңден 17 миңге чейин семиз. Тандап, акчага жараша ала бересиздер. Бул каяктын койлору байке? Жумгалы. Базардан кийин каякта болосуз? Bazardayın Akbasoka'da olur. Акбасокодо болосу, кызыккандарга номер айтасызбы? Aytalı. Айтыңыз, союшка издеп калгандар болсо 705 0705 26 26 16 16 96. 96. Көп да сатыла турган. Көп толтура. Коран иши кимники? Al da biz. Алда сиздики, сизге караштуу. Булардын баалары канчадан? 12 миң сомдон. Ургачы эркек аралаш козулар экен 12 миңден. Байке алдыңызбы шуну? Канчага? 8,5 миңге мына козуну алыптыр. Краска чача. Жок, сизди тартпайбыз, козуну тартабыз. Смело чача бериң. Мынай. Шундай базар. 11 миң сомдон. Козулар, жакшы козулар экен, 11 миңден сурап атат. Сода болду? Айтып кош, сода. Болду эле? Эм болот. Мындай берип аткандар жокпу? Реально. Жак, содаңыздар болсун. Ушул теректерди сатка коюп атам. Карабалтада жайгашкан. 10 жылдык, 5 жылдык теректер. Жоондугу диаметри 60 сантиметрден 150 сантиметрге чейин экен. Келип өзүңөр жаккан тандап сүйлөшүү келишим менен сатып алсаңыздар болот. Карабалтада жайгашкан. Бектай айылында. Менин номерим 0555 79 89 91. Примерно 100 штук болот.